uyu munsi wa none n'ahandi hantu turi buze kwerekeza amaso, ntabwo turi buze kujya muri shampiyona yo mu bihugu byo hanze, turaza hano iwacu mu Rwanda. Ejo ikipe ya APR FC yakinye n'ikipe ya Marine, ni umukino warangiye ikipe ya APR FC inganyije na Marine ibitego 2-2, ndetse no kuri uyu munsi hari umukino uri buze guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Etincelle. Uyu mukino uraza kuba ukomeye cyane nk'uko umukino w'ejo wakomereye ikipe ya APR. Ifite impamvu ndi buze kubibabwira, ariko kimwe mu kintu mukwiye kwita ku ikipe ya Etincelle n'ikina na Marine uyu munsi, muraza kubona ibitandukanye n'ibyo mutekereza ku ikipe ya Etincelle, nk'uko ejo Marine yatunguranye mu gice cya mbere gatsinda ikipe ya APR FC ibitego 2-0. So rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, gusaba ko wakanda subscribe tukajya tubana buri munsi, ngiye kugezaho buri munsi ndi ari Rwanda. Impamvu mubwira ukanda subscribe no kugira ngo uzajye ubona amakuru nk'aya ngaya mu buryo ki bukoroye, kuko iyo kanze subscribe nkashiraho video uyibona mu bambere. So twihuse rero ku ruhande rw'ikipe ya APR ku mukino wabaye ku munsi w'ejo, ikipe ya APR FC n'ikipe ya Marine. Ikipe ya Marine yatanze ikipe ya APR FC kujya mu mukino, ndetse nubwo yari ifite abafana bakeya, ariko nk'ikipe yari iri iwabo yaje gutanga APR mu mukino, bituma mu gice cya mbere itsinda ikipe ya APR FC ibitego 2-0. Abantu batekereza ko mu gice cya kabiri bishobora kuza kuba bitandukanye, igakomeza kuba yashiramo ibindi bitego. So ku ruhande rw'ikipe ya APR rero ntago yari iribona neza mu mukino, ndetse n'abafana bayo bari bahari, nubwo atari benshi cyane, ariko bari ntago bari bangana n'aba Marine. Ariko ikipe ya Marine ni ikipe yari yakinye umupira mwinshi cyane, bitandukanye n'ikipe ya APR FC. Ikindi kintu kihariye kuri Marine, ntago ari ya kipe nyine ishaka kugumana umupira cyane, no irakina ibintu byubaka kandi byihuta. Ni ikipe ya Marine rero yakinye umupira wihuta, urebye neza ibitego bagiye batsinda ikipe ya APR FC. Ni ikipe ya Marine yagomba gushotira kure mu buryo bwose bushoboka, ifite abakinyi beza, bafite imbaraga, bafite iyo PS bashobora gushotira kure. Ikindi kandi ni abakinyi bagiye bakoresha amakosa, navuga ku ruhande rw'ikipe ya APR, aba defenseur ibitego byose bagiye batsinda bagendaga bahagarara nabi, ubundi nyuma ya box bakasiga umwanya, ariho abasore ba Marine rero banyuzaga imipira, ubundi bagatirira kure. Rero n'imipira myinshi yagiye iva muri mediane ikinjira muri box, ubundi bakabinjirana umuzamu yasohoka, ubundi bakabatsindana igitego. Ikipe ya Marine rero ni ikipe yari ihagaze neza mu gice cya mbere, itsinda ikipe ya APR FC ibitego 2-0. Abantu batangiye gutekereza ibindi bintu kuri uyu mukino, ariko ikipe ya APR FC bifashijemo na Djibril ataratsinze igitego kibanza, ndetse arongera aragaruka akoresha penalty, abanariwe unayitera atsinda igitego cya kabiri cyo kwishyura. N'umukino rero kuva aho ngaho ikipe ya Marine imaze kwishyurwa na APR FC, APR FC yagiye ikomeza kugerageza uburyo butandukanye, ariko na Marine nayo yakomeza kugenda igaragaza. Ariko iki kintu mukwiye kukitondera ku ikipe ya Marine ndetse ku ikipe ya Etincelle biri buze gurana n'ikipe ya Rayon Sports. Ikintu cya mbere mukwiye kumenya, izi ni derby ebyiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngiye kubasobanurira. Ikipe ya APR nimba ije hano i Rubavu ikahanganyiriza n'ikipe ya Marine ibitego 2-2, kandi ikipe ya Marine yari yababanje inakomveka mu gice cya mbere ko ibarusha cyane, aho ngaho ndi kuri Marine ikaba yari yakomvetsa abantu neza ko ikipe ya APR FC ko nta kintu kirimo kishobora kuyitsinda, kandi binatanga amahirwe. Aho ngaho mukwiye kwitondera kuri Marine kuba yatanze message nanone kuri mukeba wabo Etincelle, kuko na makipe ahuje ibibuga, iyi ikipe imwe itsinze cyangwa ikanganya bisigara biri mu gapingane ngo aya makipe avuye Kigali avuye yegeye mu ntara, twe turasigara tumeze uke turatakaza cyangwa se turi buze gutsinda. So ikipe ya Marine rero kuba yatanze ira message kuri ikipe nka APR ikanganya, nayo ni Marine iri ku mwanya wa 9 mu gihe Etincelle iri ku mwanya wa 16. Iyi Etincelle nayo iraza gukina umukino ukomeye na Rayon Sports, kugira ngo nimba ejo Marine yarakoze ibyayo aka kanya, noneho yono ikaba iri ku mwanya wa nyuma cyane, ishobora kuza guhagama iyi Rayon Sports tuvuga. Aho rero ni mu bijyanye n'agapingane kaba kari hagati y'ikipe ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Marine. Nimba ikipe ibonye resultat ku munsi wa none iyindi izakineje hagati yabo, batitaye ku makipe bari gukina, baba kwati nireshima turi buze gusigarana hano, kuko ni imikino mboneka rimwe ishobora kuba mu cyumweru kimwe ikurikiranye. So iyi Etincelle nayo rero iri mu makipe ya nyuma, ni ikipe iri buze gukina
ishaka itsinzi cyane ugereranyije n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ishaka gusigarana iryo shema hagati yayo na Marine. Nimba Marine inganyije na APR FC, bono baravuga ati si iyi Rayon Sport twe turayitsinda, basi dushimisha abafana bahani wacu, nubwo badafite ikintu cyabagezaho cyane. Hari amakipe bashobora kuza gucaho, ariko ishema ryo mu rugo niryo bameze nkaho aya makipe ya hano Rubavu aba ari guharanira cyane. So ikindi kintu rero ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport na APR biba bikomeye, abareba baravuga ati ikipe ya APR FC itakarije hano, ese natwe turi buze kuyihasiga cyangwa turava hano i Rubavu twatsinze? Kuko ari abafana bejo nabonye hano kuri stade bari baje gufana ikipe ya Marine bambaye imyenda ya Rayon Sport, bijyaniranye nuko bagombaga kurara baturutse mu ntara bategereje kuza kureba match ya Etincelle ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. So ku ikipe nka Rayon Sport rero, aho APR itakarije, bo bizerera ko aba ari cyo gihe cyo gutsinda kugira ngo baze kuba bitwara neza. Ariko ntabwo ari buze kuba ari umukino woroshye, kuko ni umukino uri buze kuba ukomeye mu buryo bwose bushoboka. Bo ubwabo hagati yabo na APR baraza kureba ngo ninde uva hano i Rubavu ahakuye amanota 3. Ku ruhande rwa ekipe ya Etincelle ndetse na Marine nabona babwiye ko bwa bafite agapinga na kwati ninde uri buze kwitwara neza mu rugo. Iyi Etincelle iraza kuba iri kugwanya no kunganya cyangwa gutsinda kugira ngo isigarane ishema ryo mu rugo, ubundi umupira uze gutanga ibyayo. So rero ikipe ya APR FC ni ikipe yabonye ko Marine atari ikipe yoroshye, kandi urebye mu mikino yagiye ihura n'ikipe ya Marine, ni ikipe ya Marine ikunze kwihagararaho, usibye ni APR gusa ndetse n'andi makipe. Marine, Etincelle iyo uyasuye ni amakipe akunda guhagarara neza, biragoye kupfa kuyatsinda igitego abure kukubonamo ikindi. So nejo kuba ikipe ya APR FC yarishyuye nuko yaje kuba igerageza uburyo bwose bushoboka, ariko ikipe ya Marine yarushaga APR umukino mu buryo bwose bushoboka. So ku ikipe ya Rayon Sport iri buzokina n'ikipe ya Etincelle mu mikino 5 iheruka, ikipe ya Etincelle iheruka gukina n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo Etincelle inshuro 3. ndagira mu byumve neza. Iyo mikino kandi harimo na away, ugasanga ikipe ya Etincelle noneho kuri uyu munsi none iri buze kuba iri mu rugo, ikindi nanone ikabiri mu makipe y'inyuma cyane ku mwanya wa 16. Ni ikipe iri buze gutanga ibyifite byose, kandi nimba mu mikino 5 herukira Rayon Sport yatsinda mu mikino 3, sinzi ko Etincelle iri buze gupfa gutakaza uyu mukino. Gusa kutakaza kuri bo biraza kurushaho kugenda bibashira kure cyane, kuko uyu mukino numwe mu mukino bababonyeho kwakira ndetse bakaninjiza amafaranga kubijyanye no kuba bakwakira ikipe ya Rayon Sport, kuko Etincelle ni imwe mu makipe agira ikibazo cy'ubushobozi. Kwakira ikipe nka Rayon Sport ifite abafana benshi, bakwiye kuvuga ati abafana bacu ba hano i Rubavu ndetse n'abandi bantu bafana ikipe ya Etincelle turi buze kubereka iki. So ni umukino uri buze kuba ukomeye, ndi buze kugenda ngezaho detaye n'ibiri buze kugenda bigerwaho. Iyi ni Manda Sport TV kugezaho ngene ari Rwanda, kanda subscribe tubane buri munsi.